Ka Hspdp kala kendu ya mentirang ba ukonrat ke sangma ban kentu ban Pynrung no ya ke Ktien Khasi bat ka Garo kumki official language hajla. Kabampat itu ya ke Ktien Khasi bat Garo kala penduk kam ya kisamla haka post office hakikam basyu thong bet ne direct recruitment bat layo a kiwe kijai penriu bamde na kene kejela namar ba kibishar tang ya kimakshit jongka Hindi bat English. General Secretary ke Hspdp ba panbor intertiang ulaong ba hakikam basutong ne direct recruitment namar ba kamakhalaya kampat itu ya Ktien Khasi bat Garo katnat ying dak kebishar ya kimak jong ki Khasi ya ka subject English kat ba kiwe ki bishar ka Hindi bat kane kala penlong kebu ya kiwe ban yo ka namar ba ki he mak ha ka Hindi. Banikong kabaide bagini ka amendment yagini ka associate official language की खसी एक दाव भी होना है का दाव गलोंग बा आदि मिले स्मो की जिंगना जो की कैंडिडेट की बा अप्लाई काम खमता मिस्टर गवर्नमेंट हागु जो पर जो नाम जो की नोक्स स्ट्रोंग जो की खमता की रूरल एरियाज या का बोन की ग्राम डाक सेवक भी ओं नों समडाक बोन अपने जो की कमी क्षमता गलोंग किम दे की खसी Nanta ka daw ko ra ising abidi ba ka Ktien Catholic communication. Namar ta daw jing sokya ro kolong bikin yo ka kam gajang. Namar kani jing kani ka associate official language ka wan ra to jing ye ki khna samla jing ban yo kam postal office namar ba kam pa dik official language. No namar ta daw gi wan ra ye kani ka ni ai ni li ai kani ka si ma ta si ha ka bidi ba jing ka pa yo si am ban amen no igni ka associate official language itu ban pengkalano official language. Pingi ya kan yang rei ngelawan ni kendu ni senior postmaster ban tip ya ka jingsha balik ni kalau kumni bagi kasih jingi kena sama jingi kumni okam. Ka ek pengiyo ka jing tip kolong ba namar bakam deka official language hakababun kini ka recruitment kiyo di kiwe pat ki bamde khasi ngala banau kata namar baki namar de direct recruitment ki pe kan ki mark sheet bada ka marks ya baki pe ni ka scoring ya ki we ki pe ni subject ka belong ka official language kan nam ta jungi pade ki pe na ka we subject ka belong ka English subject kam de na khasi language namar nak ta ka daw ka perlong ki bun ki khna jing ki yo ekam nor ki duna ban score ka marks ka English language de namar ta ka daw niwan ban kerpa yu siam ban amen no ekani ka official language honi yu karkum ka notification mo ko government kala hanika Meghalaya State Language Act 2005 bar haju ko por Meghalaya Language Act 2008 kam simla don ko no kajing pikla ngani tamulu mala ni ka sa ka ju hi be de ka language mo ti wat la kanika office jong ni ka kanika government of India Ministry of Communication Department of Posts GTS section mo kala penmi yaki office memorandum aw arjar arhuai kumjuru ka office memorandum mo arjar hulai kumjuru kani banam isyan ngam ko pi ne kede ka kaju ka arjar absa den re kani office memorandum ma bangi study yaki kam dan jing affair e kadi kaju kam dan jing affair te den mar ta daw bangi sawan susi emong ban pengkelan kata kenapa habaki recruit kemudian pet orang Khasi language ti hendrai usai mla pani gidong gijing ani tai lada ni pengkelan official language ke Khasi esi kala abang ka kurum karang ka de ka administrative convenience hendrai ngi la pen shang yong la thok ni ka presentation ani ru pa sa aka bede begani kanom dan kata ai namar ka usage kalong aspect section 4 and per section 4 on Meghalaya Language State Language Act 2005 berkajuru Meghalaya State Language Act Rules 2008 ki section 3 itu parang 2 1 2 3 4 5 usage will be the same kabar da kaba thab kata hakabidi ba ka administrative convenience ki office ka mathain sa IP copy ka habidi ki usage ka bumur ka bolong ka usage hani bagi ai ni ka notification ko long ba yagani ka language ka long ba the use of associate official language will not be imposed in any matter kan ni up shamon ya subdivisional but block level
Kata ada usage mi akan naik gumjo. District subdivisional, block level, but haki district office. Ti hele usi yang pani kan ora jing nama balik sikila kiwi laban thor khasi kiwi laban thor garo kiwi laban thor ktien. Tri yang sa da long ta tom long kerpa di long pin le kan nu lenti la. Khang ba ngin ithu no ktien khasi kum ka language kum ka official language khang ba ki samla jing he ba ki apply kam regional office kin long kin qualified ke. Kin yo kam yo jam ham tam ha ba di ba ki grade B, grade C na kan nu ka post ba ki di ban apply. Mar tu mo long mentahi Khasi da kadi Australia kamu English kiri official language. Te kata adi gijing ya Khasi jing kimi okam regional office. Atai pala syai kata.